Moilan aside tenepu konyak news kay pon ya pungaulan awang le chai temna. Awang pan news me ato me koi mam me kata lem nau shi lem ato ke missing na mengbu report phabu ngona. To kai hato me missing na mengbu nau shi lem yu me konyak nau shi cha ato ki ombu ngaulan China. 25 September hat limni ato ki ye nau shi lem missing na mengbu ane information phabu ngona. Ane yuyui kem hato kata lem tau bon meng ma ngi bon meng ma nyan yang ngopu hato contract number me call ne meng lak ching ne pha bo ngona ane anye ne konyak toman yuyui ken ma ngoya bu yui halan ane yui nok ngopu na halan mai pau de ang lak ching ne tau ken tai bu konyak kata lan de hato ngau o ponga temna ane o hilak ba toman moi lan ne chai ngopu ane ngi ngopu hindu lan kai maho mai ya lak ching ne yutui lak ching ne ato kibu konyaw lak ching ne pai lak se I ngopu mini timabo airport me paibu ngaulan China to kai iman ibu ato state government lan ne ana nakalenan ten bu de mong yimei se iman ne ato ki ngopu ngonang to kai hato ching ma NSF Naka Student Federation iman kai maho mai ya lak ching ne toi yiban lak ching ne konyaw pai lak se ibu de Mabu kata lan ane Church Association State Government lan kaya hato kibu ngau yang yebai lak ching ne manda ten bu ngau ye chai be pai bu ching ne NSF hato iman kaya mong yemei se ibu hato ngau chai tamna ano yelak ba hato ma lotha student union iman kaya iman ching statistic report hisap ma an broi kata lai nyau soyang ngupu kata lan 553 hato ki an broi ngonang ki se iman ching statistic report hato ki phayang ngona iman ibua ini lai mai so yang ngoi chi be krizot ne meng yang ane degree ya yang phailan ka da ibu ngona iman report phabua iman union me statistic me ngopu saha ibu ngonang ane man ombu yu ombu kada ma ngonang ki se hato ki ibu ngonang to kai to ken dai bu kunyak to mano hangsen ngola kai hato tai to lang ngonang Meeting statistic report Chaiwan de toman konyak kadala hangsen ngola kai si se hato ki e tai ok pu ngonang to kai toman moila ne kawang pa da yup pu matana o sa to ngolan chai demna tinyi bu konyak news hato malak nang chai bu lai bu noman a sai de kawang anyai moi man pa amen